Jučer sam osnovao svoju gramofonsku tvrtku, ili se zove danas Nosač zvuka. Gdje u Njemačkoj? Ne, ovdje. A ovdje? Da, Toddler Rockwell Records, evo ga. Da vidimo. To je ovo. Evo. To je ovo, koje se ne može kupiti u dućanima, nego samo preko nas. Moje stvari su se počele vrtiti na njemačkim radiostanicama, što znači ima nade, i dobio sam i ponudu da bi, nastupio u njihovom božićnom programu koji gleda samo 40 milijuna ljudi. Bild Zeitung, njihove najveće novine, rade sa mnom jednu priču Der verlorene Sohn kommt nach Hause zurück, ili izgubljeni sin vraća se kući, pa moraš biti pametan. Na Walter Neugebauer najjednostavnije, a kako ja njemački govorim, koji je zagrebački, tako mi je to vrlo jednostavno, ali samo koncerti. Ja ne bi više u Njemačkoj živio ni za ništa. Ja sam se 1995. vratila u moj Zagreb, koji obožavam. To je moj grad gdje sam se ja izlegal i to je moj grad gdje ću ja sigurno doživjeti duboku starost. A ja sam siguran da ću ja kao Charles Aznavour još sa 94 godine stajat na bini i pjevat, jer imam te snagu i tu sapu i znam da me dragi Bog čuva i da će to sigurno tak biti. I on izlazi iz lifta sa jednim čovjekom. I ovak prolazi pored mene i kaže meni ovak: žurim, žurim, Đuro, Đuro. Ja gledam moju ženu, moja žena gleda mene. Ja kažem: čuj, jesi ti kuželak, je on rekao. Ona kaže: pa ovaj se čovjek valjda zove Đuro, pa rekao: Đuro, žurim. Na onoj bini, gdje je sad bina, tu smo maknuli šank, bilo je leglo štakora, je bilo strašno nešto. To je bilo nešto prestrašno i onda, nakon x razgovora koje smo mi vodili između nas, rekli smo: dobro, ajde, pa to je ipak bilo neko legendarno, neko kultno mjesto, pa ajmo napraviti. I onda je konačno grad rekao: ok, idemo to urediti. I kad sam došla prvi puta tu, bila je jedna mlada dama, vrlo nadobudna, i rekla ovak: dobro, mi ćemo ove stare tapete sve čupati dole, mi ćemo to malo prepiturat i onda ćemo mi to, tako ćete vi preuzeti klub. A ja ju gledam i kažem: gledajte, mlada dama, ja kažem nešto, piturajte si mami doma. Samo si mami doma možete piturat. Ovdje dolaze najskuplje tapete. Ovdje, ovo će biti dom lordova. Ovo će biti klub za šmekere i u ovom klubu se neće pušiti. Kad sam rekao da se u ovom klubu ne puši, meni su mnogo rekli: ja ti to nemam. Ako ja nemam tu zapaliti. Ali pogledaj se. Klub je sada 3 godine. Ove tapete su još ko nove. Da se tu pušilo, bilo bi sve žuto. I ovo je prekrasno mjesto sa 304 kvadrata, ima binu od 35 kvadrata, sigurno da se uvijek može bolje napraviti, sigurno da se može sve ljepše napraviti, ali mi ćemo pokušati zajedno. Evo, ja ti sada otvoreno to nuđam, da ovdje sa tvojima 80-ima ovdje napravimo zajedničke priče, pa da vidimo kak se priča radi. A konačno, evo, tu nam je i svjedok, Odi, Didi, odi, ona se spojil. Didi nas je, da, i da će Didi tu raditi, onda puštat. Hoće puštat svoj zvuk, znači ne bu puštat golubove, nego svoj sound bu puštal. I to će biti onda priča koja će sigurno zadovoljiti sve nas, a nije glazba samo rock and roll, jako je Mike Jagger rekao: everything is rock and roll, da, jer ono što si ti rekao, i 80-te su imale svoje čari, i 70-te, svako vrijeme nosi svoje vrijeme, nosi i svoju radost i svoju priču. Konačno i ja sam zadnji koji bi bio protiv toga, pa onda
keep on rocking. Eto, danas smo ne samo pričali, nego možda nešto i dogovorili, jednu dobru suradnju između tih nekih srednjih pa malo starijih generacija. Tu imamo jednog čovjeka koji je izorganizirao mnoge velike manifestacije, glazbene manifestacije, bio je cijenjeni DJ jednog vremena, pa što onda ne bi mogli napraviti jednu simbiozu znanja, htjenja, dobre volje, pozitivne energije, muzičke priču i mislim da bi to išlo. Evo, ruka još jedanput, evo, ruka još jedanput, evo, dečki. Htio bi se zahvaliti današnjem gostu, ja bih htio samo jednu stvar da kažem. Pored toga što imam svoju televizijsku emisiju koju tu snimam ovdje u klubu i koja ide na Jabuci TV, ponedjeljkom, zove se Za dobra nova vremena. Radimo sada po prvi puta, to je jedna historijska priča ili povijesna priča, od 1.7. do 1.8. radimo kvartovsku priču Ljeto na Starom Kvatriću. Odlično. To mi je pročelnica Milena Runjić mi je za to dala ruku, mi smo to dogovorili i znači 24 eventa, rekla je ove godine ne može više, do godine je bilo rečeno bit će i duplo, tu se radi još o nekim drugim prostorima, ali evo ga kako sada svi streme prema van, uspio sam konačno da to napravimo na Kvatriću, a kako sam ja rođen iza ugla u Heinzlovoj, kaj mi je bliže na srcu nego Kvatrić. Ja sam gore iz Fipke, znači Lašćina i Zajčeva, tu smo, znači sve dečki iz kvarta. Vincek je rekao da bu nas nagradili sa kolačima, eto. Došli budu to neki OPG-ovci, pa bi ju nekaj prodavali, nekaj bomo napravili, složili bomo pravu zagrebačku priču sa dobrom juzom, sa dobrim bendovima, sa dobrom vibracijom i pokazali kaj purgari znaju. Bravo, show must go on. The show must go on. Htio bi još pitati, evo i Didija kad je već tu s nama, šta kaže na ovu suradnju, odnosno da li je to izvedivo danas u današnje doba da napravimo jednu zagrebačku, rockersku, pa možemo i disco, zakaj ne, malo, te nekakve, da spojimo te muzičke pravce u nekakve glazbene izričaje po tematskim, ne znam, danima ili... Nema ništa bez United Rock Forces. Tako je. Znači treba ujediniti rock snage, mi smo Zagreb, urbana sredina i mislim da Zagreb nepokoreni grad će ponovo oživjeti bez obzira na ovaj potres i koronu i zvijezdu repaticu i recesiju koja je u cijelom svijetu. I mislim da ove ujedinjene snage malo mlađe i starije i da je to najbolja dobitna kombinacija. Pa dobro, mislim, ja sam ti samo 14 dana stariji, mlađi od Barbe i zato Barba meni stalno kaže mali, odi do fura mi pljuge. Jer on je rođen 1.11. ali on ima jedan problem. Kad dođe 1.11. na groblje, onda ne zna da li mu kondoliraju ili mu čestitaju. Evo, privodimo kraj ovaj krasan intervju sa našim gostom. I još jedan CD iz 2015. Evo, i reklamiramo odmah. Uzmite, poslušajte. Ja sam poslušao i ove moje CD s mojih gostiju, koje sam ja i pjesme, ne samo gospodina Valtera znao, nego i ovih priješnjih gostiju. Sjajno, odlično. Biće zanimljivo vidjeti ovu suradnju i mislim da bi mogli napraviti jednu krasnu priču. Naravno, tu se rađa i nove neke ideje, nova udruga Zagrebački Agram sa dobrom kvalitetnom ekipom. Puno je tu misli, puno je tu ideja. Gospon Valter, još jednom puno sreće, zdravlja vam želim, puno još uspješnica.